passeport kadi mo moƴƴinande debbo passeport joni yo wallitoɓe ɓe fof maɓɓe c'est la meilleure de solution mais Fatou o hari hono mamu ɗon a tara ɗo piyeno ɓiɓɓe Mariama Touré ɓen kadi donc Fatou ko jiwon jojo gon Fatou arsike makko on ko binde modi makko ɗo e sina makko woni jonno son ittimo ɗon addimo ka jinnaji ɗi woni ɗon peinture maquillage on addimo ka saare ka seytane fof jooɗi hakkunde en Allah ko jiwon ɗon ko janga mi anda Aisha donc Aisha ɗon kadi mi rectifiete ɓe addamo ɓe hoccu kun jiw ko laawol ɗum ara min ko ɗum ɗon mettilan o hocca hocca o jiwo o hocca laabi tati ma laabi nayi Mariam Touré no noddede o jiwo artika laawol no haylo ɗon no ɗaɓɓataɓe kawaala awa ko ɗon non modi makko inni jiwon jooɗotako mo jiwon o immoto yaha haylo emmo a warta ka oui mais Aisha faamu kadi modi makko e sina makko sasinimo ko makko jiwon mum susata sina mum disons la vérité sina makko mari caractère ɓuri mo jiwon susata sina makko duwa hulude sina mum goɗɗo duwa ka hulude sina mum par ce que mo gale maɓɓe hulay min mi yewtama ɗo hunde wote min si modi an jombi deuxiéme femme a ariyata wilan ka suudu ɗo min ko ɗo tawɗala mi yangike ɗo mi heɓi ɓiɓɓe am ɓe janɗi mi nawyi mi yahay mi ruko dow min e modi an ka yaasi mi rema min golla ka yaasi min adda ñamete ka suudu an inna a gollata an inna waɗata hay fus et pourtant a ñamay ɓiɓɓe ma ɓe ñamay innalan an a gollata mi nangete mi beebinama mo wa pawle ma de yalta Aisha ala no kamo pibe ay ko si are mi si nyama mi beebinte non mi beebinte parce que fi honɗum a yahay golla ñama sinama na ɓiɗɗo ma sinama na mi ñamma sinama na no eteɗo ma awa wona yey ka maɗa a wona no ko debbo jombadisembe koye cuuɗi mo kala noye suudu feere o yasino yiɗi si defi ɓe remi ko noon o ñamata koko ɓe gorko inni yaw gollaji Aisha sare kadi o gollay hay leydi portoɗo en gollay immotoye go jangol ɗo yalte ka yaasi heɗi to mi expliquanama ma chéri heɗi tolan an e sinama ko wadduɗo wo sinama ala droit pigol ma sinama na ɓe ñamma na neteɗo ma na ɓiɗɗo ma jama yo faamu ɗum sinama ala droit ɗum ɗon ko gonga voilà ok joni noon Fatou e sinamo mo kala pappo tu mi expliquanama Fatou e sinamo mo kala no mari cu'u munkum oya ko sino yiɗi si defa okkora oya ɓay noon jinkun tawi ɓuttana ɗum wona kun doguno hay ku yehi ku ngala tefude ko ɓe woni remude ka wuli wosi innama dogete ara ka butti ɗon yimɓe heeway ɗon nane joni an tigi a yiɗi jugement ji gorkon hakkude ɓeyguli makko ɗi ndiɗi ayi ko arano makko o waɗi kanŋe o yaw ha jaka e makko holli ɗum o waɗa oya kanŋe oya gañi place makko comme ne tawi ɗe luttude ɗo rewɓe aranoɓe yoɓe respecte ɓe teddini yiiɗo debbo aranoɓe o relation ɓe yinnude ɗo ɗum ɗo moƴƴa je suis pas d' accord on a lutté ça longtemps pour voir cette situation là gorko ko teddini debbo mum arano debbo ko bungini honno debbo mum arano hande yiɗen andi worɓe ɓe si ɓe jombi deuxiéme femme koye ɓe dogude deuxiéme femme jom ɓe acca ɗon debbo ara noon on ɗo lutta o soñjoɗo ɓe ignoramo ɓe considére ta Aïssa ko famata o gorko ɗo o gorko ɗo hay depuis o yiɗi jiwon o inni o jiwon yaasi o inni jiwon ko feetuɗo depuis law o considéra jiwon o falano kamo ko dépression post honno post patrum kono de inete andi rewɓe gono toon si ɓe jibini nder en non ɓe heɓay dépression en fait debbo on ko ɗum o jogi ko on debbo o feeta en fait mari dépression ko jomba tun gorko inni o kañum andano o jiwo on ko feetuɗo o par ce que ko mi anda ko nene makko mawɗo jeeji mo yo jomboya o andano hari ko feetuɗo ɓe yettimo ko feetuɗo exactement merci les filles post partum ko ɗum o heɓi oui mais haysi mo feetun en fait ka meɗe quand ça va pas dans ta tête quand tu n'es pas bien ɓennay toujours ka feetuɗo mais ça ne veut pas dire ka feetuɗo mais oɗo mo jibini ɓiɓɓe ɗiɗo Aisha lam falama lamdagol Aisha lam falama lamdagol sinom la considéré la petite là kun jiwun jibini o gorko no mari dammi jiwun kun bobo heɓi hitande o bobo fayda ko na wiide ko jiwun so o innali bobo makko ko donji ko Mariam Touré okkoya maali e mere baali o ari woniri o bobo inni Mariam Touré wo o faalama yiltitagol ko fulawa par ce que o nani dammi makko ɗin no nawni on ko yiɗuɗo Fatou e ɓiɓɓe Fatou non oy o faalaka on few c'est d'ailleurs une humiliation pour moi gorko on humiliumo jibina ron ka fembude ɗum no hersini non
non koy da est-ce que ko gorko woni babam parce que ani no wodi fi gorko sara fala kama ta joda no gorko woni baba no ay anda gorko hésiti fi o ko da no kala gorko tawaydo tigi tigi on mo andi ko kanko woni babam o on mo andi fembugol non no farrimo sai o ni dammi makko dinno nawni mo yawde ala tigi tigi on hara ko dammi sara kadi no mari droit ho lago na kanko ni baba bobo parce que jiun ko hayloto andi sim de ngoma ye wadi e mo ka yasi am min on de no wala lan duttu parce que oya inni mo yawde dum dammi makko ni ça fait de mo mari ko on ko innira biddo makko o sali ke wadude est ce que hara tigi tigi on oya wada duttu sitara ko kanko woni baba ni non mes bari mi bandoma mes bari bobo benguma hayti mo haylade sida anduno a memu no fewndu ko yehi a calculi fewndu ko jibini hina do adutude kono ko stayno a calculi andi tigi tigi on fana ko yettire na andi ko iway nono ngo wayno no min be ngan simi andi mi andi ala haylade ko min en wayno diri min fi Allah no laado laydum bembo haylo to wondo ma do aka tusude sa andi mi ko mi yendero histoire mi do ma wasa men mi on deje wala en wayno diri min pi pardon ala inda dum don hey on n'a pas bien écouté le mal normalement gorko mi yaru madum mi dumanni ma mi ko erer non min on erer do memeta ko galle normalement gorko no andi bengu mum hayloto yahay lewru ko hondum hadi mo jonnitugol mo jiwo on voilà kono nga jogorani mo nyiri bare nyawndu a nyamata goddo go nyamata dandi jiwo on a respectamo da yettiri mo feetu a consideramo ko fi on hadi akkitamo on nani jiunku marama obe honno accitirta jiunku ya jiunku ala nene baba kono mo mari sibbe mawbe makko hey ko kaw makko woni bensina makko mi jaminani dino ko kaw fatu woni bensina makko arno ben ka denna bo ko kaw fatu mo mari sibbe bayna o futtudo hey gonga ma woko kawirabe makko no doni ko non hadi ben don kipa baybe yi gorko o consideramo sa yo sasi yalti kam ko parce que o dan welti ko Allah ko mi do welti ko Allah yaltini lay dewle do ko nan suga de dewle do fi Allah ta critique men anda worbe fulbe keldude no wodi men jettata goy worbe keldude no wodi worbe go ko kange ahani worbe fulbe go ka kange mi hala na madu menengo min suga de dewle do minna wulay faut pas t'énerver minna li dewle do fo min suga de dewle do kono na ya fami namme dewle porto de kadi ko paradis ko paradis de min ka ko paradis ko yuppe wantinde wonde fattende woyno ara nde wonde hoyende woyno ara wulay kami woni do ko paradis wada ma taw video est ce que yi nan do kami woni do taw ko paradis point baba gonga ma me de ngandi do dewle de ngaduna fo sattende no ara hoyende no ara ko haaju ma Aisha dum ko haccati manom ben sokka juude siko paradis wonda ankadi ko haaju maada no minno ma ko haaju maada mi sikki ankadi ko porto jombuda ka mi dandi da tawtila Allah dandi mai fula muso e gono to kere waran jakkan hoy koy waran jakkan ka mi change no Aisha ay minge halimano e bayo ko prime no kasay halibalde contacte Maria ko e manu ko yote ya rien à dire ni note ke no akela kami nawle do akela kami woni do je me sens bien no me ngale me ngata ma ko mi note ke Aisha dule me den fala ma murtinde Aisha on wala ta on bude hundu kanko parce que Aisha me den fala ma murtinde on bay hundu kanko Aisha ko lundu ko mako no abilan men fala murtinde on Aisha men jatta mo kaw porto voilà no madame ma mes anka di madame ma ko porto goddo si murtini a weltoto no mi suuday woni mi suuday awa ko Aisha to ya kido fulbe wadi publicité ndobbo mako ya fe kido fulbe wada publicité ndobbo to no ko sama kala ta goddo jeddun do jonna ya madame o inna mes dabbude be ngunani fulbe kido fulbe yede ndobbo ton kido fulbe adduga min mi yeyante ga fi jodi be men Europe ga Aisha gonga ma hadi collaborange gido fulbe mo bankita andi onon ton ko 1 kilo on burata moƴƴude ton ko hani ara mi heɓi marko adda 1 kilo on me yeeya ga
adda e Giɗo fulɓe hay 5 ko 5 kilo ɓuri ɗuɗude ga. No marsa moƴƴano fayda mes habbolan fayda mes habbolan fayda africain on fof ko 5 kilo on sodata joƴƴina ka suudu. Mes bari no fala wolde goɗɗum ɗon. Gorko ñamugol ndobbo tiga ɗum ɗa min da yoɓandelan facture min ko mama to heɓata ndobbo kon simple ko ma fo miɗan ɗon ndobbo tiga on ɗum ɗon do gorko sa ɗuman ni ka ɗum tumban wuyta dole de andi mo min mengo e paygo ɓe jaɓa kadi fi yalla mes bari ta bonnu marché o yaw ndobbo koye ha ko waɗete mama na bonnu hande ndobbo tiga ɗaminaɗi tuba on kon kam ma wowle giɗo kono na quotidien man ɗum ñamete giɗo fulɓe andi min miɗo yeyde ɗo foñe miɗo yeyde hako pute miɗo yeyde condi takku miɗo yeyde ojji kadi no do arde ɗe balɗe ɗo kankaliba miɗo yeyde ɗo piiji puy andi ɗum kon to yiwi kaka meɗen yiwi kaka meɗen woni iwde minen hoɗo amen go fof ko kankaliba hoɗo amen fof ko kankaliba ko to woni iwde andi kombo woni addude ɗum nga a faami ko guinéen ɓe portoɓe woni addude kamɓe noon ko ton magasin ɗin fof ga ko kamɓe livrata a faami ko woni nebbanture ga men jogaki ga nebbanture ndobbo tiga on ɗum ɗon alaga a faami son addi ɗin piiji ɗon fof muɗum minen min waway collaborude gollen kadi yimɓe ɓen ɓe sooda c'est important ɓe sooda mais bon après onon ɓe wawata livre ton sa awa duume ñamugol ndobbo tiga après ndaro awa ko livre gongo no hara kadi hewtira e ton e bon prix ɗo woni golle ɗe non mes bari ndobbo tiga ha hande ɗanninal tuba gorko hay tigaje ɗen ƴakkugol tiga cekki tiga saaɗo ɗum fof no moƴƴi non habbe halima habboto mes bari frère habboto goɗɗo waɗi entreprise mum on fuɗɗike yeeyude a wawata innude ko ñamata une fois par semaine une fois ma woɓɓe ɓen hay ko une fois par mois ñamirta maafe tiga ma maafe ha ko wiya ɗum waray tuuba goɗɗo arayno tuubeli yimɓe ɓumayino fi goɗɗo waɗi entreprise makko on ɗum haɗa ɗum non min ene habbimi landuma mes bari habbi halima mawɓe men na maafe tiga e maafe woye ndobbo tiga wuuri fuuta jalo ha ne'i en fotuɗen no fotuɗen ni tuuba maɓɓe mi anda si tera maafe on si ɓeere defama kon ndobbo tiga o kono frère an kadi frère andi ko afrique janduɗen mawɓe men fulawa maafe ɓurako hoolorede koko maafe tiga no fanke giɗo fulɓe o ko gonga makko joni addani men dalilon ko ndobbo on simple woɓɓe buyiɓe ɓe jaɓata gorko lokkita hay ɗum naɗɗo ñaama ndobbo on simple kono noon maafe tiga ala ella ko maafe ɓuraɗo ñaamede e fuuta fo maafe ɓuraɗo e o ɗuma on no ɓowro maafe taku ɓowro ko ɗum jama on ɓuri wurude kamen ɗa ene ani bolde ɗaninoke gartude mum nani halima bloqué goɗɗo no ɗon joni o waɗi commande aɓata abon bloqué mo sen cippa c'est à dire ɓe yaha fo contoy wonni yimɓe ɓe darirta goɗɗo tawata ko woni wadde kon alaɓe welde ɓe siiva mo ko fiyo ɗum jama o wani non yetelan ɓay min mi wata non moi je ne vais pas parler aujourd'hui min komi addilan ɗo ko fi réconciliation ji fi yo moƴƴu ɓay noon iɗon ka commentaire jiɗo wola ton ko faala ɗon onon kadi on yiɗa ɓuttu donc halima sino woodi to faalaɓe ƴawde min ɗa waylan jippinde kono sona ɗum miɗo ga ha ma goɗɗo faala ƴawde merci bari merci posama ɗo question ko fi on ɗon portoɓe ɓe ñaama e ndobbo tiga ɓe tartina ka bireedi des fois ɓe ɓeydita confiture ton ɓe ñaama ko fi on non bon ɗum mbiɗa wawi landade ɓe ɓay ko an woni wiide ɓe ñaama min pose question a posana lan komi anda min omi ñamata mi yaaldi kadi no goɗɗo no waɗa ɓe mi yiyata ɓen no waɗa min nayi ndobbo tiga on min moƴa waɗata mais woɓɓe go waɗay min moƴa o defay maafe tiga o defay maafe tiga mo wawi noon defude maafe tiga o maafe tiga on ɗum ɗon mi anda kono ndobbo tiga on miɗo andi ɗum ɗon on no ɗatina e tuuba gorko mi anda noon sidefama ɗatina ko ma yeesi ma yaali non ndobbo tiga on waɗa tiga mais sino ko hedditi komi sikka ɗatina de jonna e force kañe gingembre ala ɗo woyo ñaamu so ñaara jonna e force yo ñaamu kono min kadi komi andi comme mi wowli tu es allergique à ça c'est pour ça non na fiya min Aïssa si mi nanguima onno
Adoga ino. Ming. Nda bari ala ke to anda na. Anda kon mi jogi gaka. Anda si ina ila musika. Sika dogi no wala ngudi so fu Baltazar no desa non dogi na ila. Wala nanjale de aktude yalla. Alo allo ko Saratu Jallo allo. La ilaha illa. Alo bobo labe. Kono wayo njere masalamu Ko alaikum. hirande lando. Goɗɗo ɗani ke ga inne. Non te music on company wadde music. Nene Jara, bon, mingi Aisa acci diamond si mede yew Non te music on, pardon. En tout cas. Allo. Allo njaram. Jarama nala ton. Jamtu wonon goyto. Ɗo wawi dirde takko pay koy sina ɗum waɗo mitti taw waɓe kupay direct tan ko sistadi balɗe on hirude ɗo no hari balde no waɗi miyet ko boni hirude ɗo gasara ko o leyɗo mi andas ko faatu hiriro on ton waddayde man dano ɗon nangonge hirugol jakka Allahu akbar iron kigo yimɓe no addi ɗo demande dolle a ƴettata eɓe ɗano hira ton girgar attinay tuuba hande ko hande gominani ɗum ɗo woɓɓe le waɗayno ɗum e bireedi ñaama awa so ronki yaray ɗo en fowtoto nani min ko addunolal ɗo ko réconciliation générale ko piiji ɗin tawi ɗi fuutike Fiman dow. wima dow soldat konno way day jam Ay ça va men jentike yewtere mon de wallahi no yewti wallahi kono nama be famata ko on ɗo yewtude ko won ɗon waɗirde ɗum ɗo ko fiyo moƴƴo wallahi yewtere nde yimɓe ɓen no famude hiyeɓe gonga kan jaɓa ɓise nama be jaɓata ko won ɗon haalde kon quoi kono ko yo Allah moƴƴinange wallahi yewtere nde waɗi hara kadi goto yennali goto ɗum futi débat ay wadde critique mawɗo kono hara yennali goɗɗo aray wallahi la weltani onon ɗo foppo aray yalla ɓurte en wallude aray fayde ko on yewti komi yewtayno konko en fait puisque ɗum fo depuis live on fuɗɗi fata kono jentade ligga aray ko yalla moƴƴinan en no ay ka ene nde ñande o nanno débat fata ko ko mara ko ka Tunisie wo rewɓe ɓe libi woɓe naɓaynomo ka chambre ji maɓɓe hara ɓe jogii finkare ɓe ennamo yo ɓorto o ɓorto ɓenna fof ke o waldo e maɓɓe o enna tumbaron ka immade daro quoi alima tombe dole mi jeli wallahi woni wo ko libi Aisa no yiɗi koye haala we awa non c'est vrai wo ko libi tout woni ɗum ɗo min ma mi jali yamironki ɓay o ɗo mi jali yamironki min ni donc mi ara existirnement e men mi publiyali min no ɓay mo captira yimɓe kanko kadi partage min be o captire mo captire ɗo yimɓe efasi ay vidéo on hande wallahi mi efasimo déjà live mo déjà mi captiri parti goto kono mi hew ay ka téléphone harino plantade ɗum ko début ko harini ɗon vala a yoɓayna ɓayɗa heɓude mbuuɗe mo a yoɓayna min ko encore mi waɗi tisa ɗum awono tisane ɗum ɗon ɓe jaɓata sasuguɗi ɗuma vidéo ji yimɓe ɓe ɓe jaɓata wallahi ɗon weltana moƴƴa e ka billahi Allah moƴƴinange nani aray Allah moƴƴinange ɗen ɗo amina ya rabbi wallahi ka seytane antume haray to ko haysi min no la mari conseil comme jonnal ɗo hay si ɗon attaquede nokkugo woto goto yalto réplique hare min ko ɗum mi toroto mi jeejo min mi mara tan fii ɗum se live mo ɗo woɓɓe weltora andi ko siɗa darde ɓe mettama ka
Voilà, lo gasa woɓɓe no han gettude ɗo ya capture yenna min mi ala darde goɗɗo ala noddude Ouais. Non, voilà woto goto réplique non jamais parce que mi yaano ko min ngari mi woli ko boni kono ɓay voilà ɓe fof fotata hakkille o ɓe hakkille voilà kono non ko ɓe faala ko nomba ma no ɓe faalira no ya yewtir ko noon yewtirta min noon piiji ɗin si foppu wontiri sengo sera nami même opinion mi wowlay woni wele maɗo ronka weltade sa faala noon bon si noon no sera accepta ɗum nde wawi wadde kala ko falɗa ay min ɗum na probléme noon en tout cas on andi enen min si bari wata wadde débat ko en fait puisque enen ko woni wo ko yennugol ko en fait ko ɗo woni probléme en o e wata wadde yewtere o ɓe jonna point de vue hara yimɓe ɓe yennali wallahi enen ko yennugol ngo hekkinde yeeso sa haali ɗo ko welali goɗɗo koye yennenende baba ɗulle ɗum ɗo duwaka yennama tu ni tu yurmi a ayle goɗɗo ɗo réseau sociaux na ben goɗɗo jeeyi wala goɗɗo wata lamade ɗo goɗɗo si Allah jaɓi mo ɓe min fata koko kala komi faala ko ɗum mi waɗata ala donc ay yimɓe ɓe yiyo ɓe ekkito waɗugol débat mawɗo mo ɓe jonna point de vue har goto yennali nene goto ayi woɓɓe no wonani mariama touré woɓɓe no wonani goɗɗo mawɗo yimɓe ɓen fof wata wonde ɗo makko en fait are ko ɓe wattangila Allah awara en foto kadi ya jang min ɗo ko ɓe yimɓe wonɓe mo jiwnande ka réseau ji ɗo ko ɓe puusilan e makko c'est simple ko ɓe puusilan e makko men tawi pas sante goto yeggutuno ay kam min jiwnanaymo ko ɗano min min jiwnantamo few non min mi monaki min mi mara enne min somi gayni wolde ara e lanni mais komi andi kon goɗɗo mankatala respect ɗo fi goɗɗo surtout hara miɗo andi fi maɗa ma ɗum hara seke komi andi komi woni wolde konko gonga goɗɗo mankatala respect fi ɗum ɗon ça jamais de la vie donc min mi mara contre makko ha e so goɗɗo yenni goɗɗo yennima saabu mariama touré fi Allah an wota jaabo tant que na mariama touré yanti woni mais voilà. Andi a yarta ɗo wowla hunde ɓe ara ɓe nan non c'est parce que t'es jalouse c'est parce que je suis jalouse de quoi mi jogui kon fo mariama touré no faala heɓude comment kono mi nawlatamo c'est ça que je ne comprends pas en fait donc ɓe pose andi ɓe yiɗamo siɗa yiɗi goɗɗo a kanma e piiji ɗin a huɓɓinta yiite c'est ça le problème a kanma e piiji ɗin e min noon tant que ɗo yennude lan fi mariama touré ko mariama touré mi ittata mone on laade o moɗon min mi sonkiɗata e moɗon ka réseau sociaux kala yennuɗo lan fi mariama touré intervenali inna to yenno sista santé voté pourtant imo andi min mi soutenimo ka réseau sociaux wallahi billahi tallahi ko hoore makko mi ittata mone on no sister no min kadi ko ɗum woni innudemo en tant que mariama touré yalti wiwmani min pour moi a yargol yotto wola putere man na waɗu vidéo ji maɗi lan ni opinion ma voilà merci halima imo yewta moyna yahe défendolla yahe attaque on kaari ɗon sa attaquemo ɗon haɗa mari gonga ma kanko kadi maso kanko wowlimo noyna mari gonga kono ko supporter vraiment ɗon haɗa nami d'accord non kala yennuɗo lan o nonde mariama touré wallahi koye hoore mariama touré mi ittata mono ça c'est non awawata yoɓirde mo wawi wadde vidéo innata goto yennamo ɓay min mi waɗiɗo vidéo min ta goto yennana a faami an halima joni si goɗɗo yenni goɗɗo a ton noon fi jiwdangol ma a yalta innata goto yennane ka mais andirta kadi nan joɗɗini ɗo yimɓe ɓe min par exemple joɗɗina ɗo hay e goto awa min ko gonga kam min momi souteni ka réseau sociaux wonɓe yennuɓe men koɓe kumfen hoore maɓɓe yimɓe yenninan pour on tigui intervenal inna he to tagoto yennana ka réseau sociaux ɗo monen koye makko mi tawno on tigui yaali so tawno o yii par ce que min mi yiimo e live mi yiimo ñande goo e live Kajjatu Fria hari on no ata kudala mi yiimo ka live makko to yimo jiwdande on et pourtant hari ko fi makko kanko mariama touré wonno lan attaquirde hari mo ka live makko ton a faami donc mi yiwno commentaire ji makko de mi yaltuno hay mi wowli ɗum ɗo min mo yawde o sutena yimɓe wonɓe lan attaqude wonɓe lan yennude min kala ka mi yiimo ka yimɓe attaque lan mi yahay koye hoore makko mi ittata mo c'est simple hande noon kam mi woni ɗo min mi monanaki mariama touré maranamo en monanaki may fus ko woni min e makko fus aldame mo yo wonu ka koye makko mi wona ka koye makko ta goto waɗi réconciliation hakkude amen je m'en fous d'elle
tout simplement mi wona kadi contre golle makko de mais mi yi ella mi yalta mi wola don do mi do mari page mi do siva hunde ko droit ma critique si goddo woni je vais critiquer point barre ko do wadi mi inni tabi réconcilier men parce que si be réconcilier men mi wawata mo critique de donc si mi woni kam mi woni do haray do c'est bon si mi moins de trucs non mais réconcilier non konko kadi woni yennude ɗo waɗi o yaw ɗuma sa abbo mi waɗa mo enen ko yennugol ngol no iɗen hulɓini enen kala si goɗɗo haali ko walanaki goɗɗo koyo yenne nene baba hey sansen o comportement ɗo musidɓe ekkitoɗen critique ata sanso yimɓe ɓen nani enen ko woni wo ko yennugol nene goɗɗo joni yennugol nene goɗɗo woni comme wigol jarama mawɗo bonjour andi si goɗɗo ala argument o yennay ɗum ɗon ko non ko normal ɗum no hulɓini mes bari wallahi mo nanɗa wono poppita bimbe kikiɗe mawɗo har fuu sa waɗa on noon iɗen andi ɗum ɗon noon na fulɓe watta ɗum nede pullo andira kadi piiji alima ronkina e a falama kuppude na ino kuppude oya mi ara mi defa mi yirto mi ñaama mi falo wadde leydi mi ɓay mi naati kala e maɗo joni mi ala wadde leydi min kam ɓeyade mi yalo mi sista selu no yeggiteno min kay ɗo mi falte wonde wadde sida fala wadde critique si a jaɓi ar waɗa critique mais ta jaabo commentaire ta yennu goɗɗo fi goɗɗo no yennuma mi ala yennude mi arta réseaux sociaux wo ko hoore mum ardani mi ala yennude mais mi critique ay woni ko critique jandi woni ɓe dérange mais je vais répondre commentaire ji sa inni kala arɗo yennuma ɗo ara natta oya andi ara est ce que ɗe balɗe ɗo ɗi lebbi ɗo fof yimiɗo wowla fi mariama touré fo en ngala wolude ko ɗe balɗe ko hen hatta yahon ko tawata tigi tigi on yimɓe par ce que min wanna no woodi page ji ko mi yata mi intervena est ce qu'on faami par ce que na page o page mi yata mi ƴewa ayi no woodi page ji go wana ko halima ɗo oɗo wonno ko page makko simi ari tawi débatare miɗo mari tan mi ƴeway ko garam bari wayto simi yi mi onno mi tawiyere miɗo mari tan mi ƴeway wono an aysa mi onno kadi la même chose no woodi yimɓe buy simi manni ka mi ƴeway kono simi daari mi tawi onno teddugal ala ma piiji gono ton bon onno mi onno hasi mi ƴewi par erreur mi ƴewtoyta hande kadi ɗin ko noon no ici c'est liberté mawɗo hay sina point de vue goto mo ɓe ara jonna point de vue ara yennetake ko ɗum foti débat ko foti koye débat si ala ka yennede mawɗo mo ɓeeno jentade oya voilà ara na yennidirgol mo ɓe jonna point de vue mum opinion mum ɗum ɗon na probléme mais enen e wata faire débat ji on min ko ɗum mi wata e wata ene yiɗe mari émotion mo ko émotion yewtirde et puis yimɓe ɓen famade e nder débat ko wona yewtede ɗon ko yimɓe ɓen taɓe ƴettir ɗum ko bones ko critique wona waɗede to woɓɓe arani woni d' accord no woodi défenday ɓe woɓɓe no woni d' accord woɓɓe wona d' accord ko débat wona en fait quoi tu vois donc fof kadi wawatama yiɗude wo pullo ko ba wo ko hennumi woni winde ko hennumi woni wolde ko pular mi woni wolde sa famata pular ala ko fulɓe mi woni yewde merci beaucoup wo pullo ko ba awa min komi ba pullo bari ala wa pullo bari ala ne mes bari wara lanjaleɗe seleɗo halima yo fotoɗa andi musinay dande ka dande anden ɗo nini fuɗɗitike kadi no joɗagol ngol mawɗo dande musinay moƴƴano musinay andi kono waɗata amara ɗuma ko sufata waɗa ne andi ko ya ukko ndiyam nin e poore nin ndiya wullam siba andi ka pharmacie raɓe yeyde ɗum quoi an jogui frotteji ɗo ɗiɗi sofuɗi par kono si tawi stress no ko ya no ɗum ko andi ko ɓuri waɗa suka waɗa ko waɗa ɓo moodi o sayɗoma amari wilde massage amari wilde massage sina ɗum si voilà lamari ne bankare lamari ne bankare lamari ɗo frotteji ɗiɗi waka pharmacie ne bankare kañe wilde massage aynay ka dande maɗa no ƴuufi seeɗa an kadi han ƴuufa kono ɗo no muusude ɗo donc voilà donc way ko ɗuma cervical on no andi yade ganglion infatigue sa wuuli ya yade ganglion infatigue ka dande ko yaltitata waɗu ne bankare o widde massage on ma sa ha moƴƴo yaha walɗa bindi si weeti ara iwi wonde kadi sa huɓɓini vidéo on waɗa photo yeeso ɗo acca yimɓe ɓe yewta waccida modérateur haraɗa waddude ɗum ɗomi mi waɗi hande kadi ko ɗum mi waɗata wala joɗagol nokku gotum on andi noon nde ɗo balɗe tati ɗe gordini yimɓe ɓe no yiɗi affairage
si affaire affaire aso yimɓe yimɓe ɓe ngara halima yenna yimɓe ɓe no yiɗi affaire aji kono yimɓe ɓe gandano gerdete se woɓɓe audience maɓɓe on ɓeydoto woɓɓe heɓa mbuuɗe mum kono yimɓe ɓen ɗo nini ni Mariama Touré mawɗo audience makko no ɓeydi mawɗo aya bone ɓe mbeydike kadi moƴƴam ha bone ɓe mbeydi kanko tigi mo ene konno min mi nana yiɓe ɓenne na TikTok no monotise o konno ɗum mone par ce que ka menen Suisse ɗo ɗum alane France dona monotise o min contango tan ɓe udditani lambo kono nini wittino par ce que ɓe jaɓata waɗa photo tawa jaɓataɗa vidéo goɗɗo ɓe jaɓata waɗa dio en fait ɓe jaɓata kola vidéo goɗɗo ton quoi sa koli vidéo goɗɗo ma live goɗɗo ni a waɗi dio ni en fait ɓe bloqué ɓe bloqué laaɓi tati ɓe bloqué compte ma voilà ko ɗum ɓe waɗlan neɓal min neɓal ko ɓe débloqué ɗo ɗo mi famde systéme o neɓal nini compte o mara probléme donc andi noon huuɗa ɓen ara joni innayi mi waɗa goɗɗum maɗo ɓe waɗa goɗɗum ɓe usum wawata par ce que mi ala publide ko tawatara TikTok jiɗa donc a faami donc mi acci ɗin piji ɗon fof muɗum quoi donc a waɗu vidéo ma naturel hala waɗali photo hara waɗa filtre ji ɗin kadi sa ɗuɗɗini ɓe ƴettata non ɓe maram mbuuɗi maɓɓe ɗi ɓe jogori toon ɓe ñamudi tan mais mbuuɗi no heɓo après ça dépend même moi passé mi heeɓi 100 €. ene heɓo fayda ko Facebook ko mbuuɗi woni mais ka Facebook mbuuɗi no heɓo ka Facebook ɓuri ɗo min des fois mi heɓa 1000 € ka Facebook halima ñande ko mi publie no ɗo vidéo ko mawɗo pisimi ko écran Facebook ñande ko a faami mi monétise no page ko yata ko jatte ɗo ɓe jatti monétisation o page um page bari ko lamdo hari mi heɓayno 3000 4000 par mois bari gayna a wayi non ka Facebook ono wiɓɓe ko konto mawɗo vidéo ko yata 600 000 mawɗo andi ko jeli waɗimo toon adima 150 € publie toon onno goɗɗum o publie toon goɗɗum tawi hari ko goɗɗo ko jeeyi vidéo on waɗi droit de hote ɓe bolli pasam ko fenade ko ta yimɓe no nano heɓa hay jogiiɓe 1 million d'abonnés ɓe wata heɓde 500 € par mois ko yata 600 000 vie mawɗo ko yata ha timma 100 et quelque mawɗo yoɓata ɓe yoɓata ɗinna pays gono woodi ɓe darali alima min mi heeɓi vidéo goto mi heeɓi 450 €. honto ka TikTok non TikTok mi nalima mi anda kono monétisirte et puis kadi Facebook ɓe yoɓay neni reyel yoɓay fay mi arno ɗo vacance mi heɓuno ɗo mi anda ko 1500 € ɓe yoɓuno lanɗo komi iwtuno ɗo vacance été ɗo quoi mois de août Facebook on ça va lanɗo a faami Facebook hara na ya waɗa live koya publie tout vidéo ji maɗi koya publie dari ke mi anda so signala yo no hara publie tout vidéo na ya waɗa live ji ɗin a portata e fuska Facebook vidéo ji ɗin publiata publicité ko pasata surtout ko publicité ji ɗin no adda mbuuɗi min des fois fof mi publiata a faami vidéo ko mi malgré yimɓe ɓe no sikkude tu waɓa e vue ala tout ça mais tous les mois j'ai au moins 500 € ka Facebook tous les mois malgré que publicité ji ɗin andi si yimɓe waɗde publicité ko vidéo ji ma hay so ara publié al kesum mbuuɗi naatay ko ɗum woni ɓe annda min vidéo ji no heewi ka page am mbuuɗi no naatude ka Facebook quoi faami pourtant nini kan noon ɓe jippini ha visibilité on sino ɓe jippini mais mois prochain ɗo pourtant fo so nini page janɗi no jippi yaɓay mi ɗuuɗa wadde live toon a faami mais mois prochain ɗo miɗa andi 400 € naatay c'est sûr et certain il y a 200 et quelques chaque page il y a 200 et quelques ɓe jaɓi ɓe fermayno TikTok fo hotira ka Facebook billahi yimɓe ɓe heɓa tono ton eɓe ferme TikTok billahi o TikTok no doit fermer de déjà ala ɗo bénéfice live yoɓetake vidéo yoɓetake heɓata fusi yimɓe wiray ɗo pyramide ñande ko leruru goo fewno ko o procès 28 septembre ñande mois goto mi heɓno 6 000 €. ayi ari on sa no darede no dollar kam wiyno 6 000 $. fait 5 000 €. Fatigué, ça va? Ça fait 5 000 €. Bonnino ko ɓe jattino monétisation tan waɗe ka VIP ɗo añude hoore ma bientôt TikTok c'est fini. Habbi Fatou mi wi Fatou jawi ɗo no sanki
Fatu nyala mi wulle te video ji ma PCC be ko ndai moleyade ko me buzam Famali onjara mato. Kina meja mala. Mesbari an min ko mi minyira ma. Mesbari ayan ko mi bob. Ayan wari moto ta ko pade. Kala la jogi pine la wadi ne balla wadi lete la ndo. andi ono Okay, gasi jon ka fara wate la fi kala jole report do mi accepta dum manen ko men fay ko to minyira ma ko jolti jantu ngono le hajja Aisha hajja Halima dai jam patako whatsapp men ko ha joni on pedagi fus wallahi billahi taala rien ayo na ta ene fa dum ko so be non ka mi sikura ko be zara o yalti le Beza. Wada beze ore kwenno no wadi parce que mi ala yude mo atata CNRD mi ala yude mo wada duma ko paga yugol wada duma no kirdina mi ko dum wonno yude mo wada ko min be fala na fusko fia memba no ngona ta mikatike ha bay wala jabu de donc gasa do ko min ma fuso ala wada sincèrement yo ya wada putere wada fus no min dai dernier temps hari mi ala yude mo wada ko dalse on wona do na ne nginu na TikTok hon to ferma la halde go America be ferma e woni moti No min me sawtete video ji ma din ko pise video ji ma di jamo gasa si be woni be ferma si be latini ti be woni be latini be fermi bigo no wodi afraka de musiki haray bon mi anda desta haray wodi ko application won be tata mo sullo territoire américain à moins que ça mais si daadu non no gasa goddo won no gine wono no ngelo no mudi tipani compte makko nga no ay hara goddo udi tiray andi baawo do Viber do manditi hari ko be ledo porto be wada dai no en installer application won ko téléphone même après yawte hono utiliser no ben Viber ben nasi do manditi ouais donc c'est un peu ça peut-être madou on haray tawto me o wata wonde bawa me o haray ko bigo da to Fatu nyele. main ka Facebook Fatu nyele. VPN sana rienda guarna VPN abo tum jabo do Aisha VPN a utiliser huo hara connexion mo là on parle pas de l'internet sana rienda guarna mai no be désactive ay woni dum Aisha na Tu nous manques déjà, ma chérie. wallahi Tu nous manques déjà. TikTok pour pas le temps, mais tu nous manques déjà. wallahi tu commences à nous manquer comme ça là Fatu nyele. Ko en prépare au départ Fatu nyele o wadane mo bari nani. main ka Facebook nani fatu nanta ko bikko ya men ko no metis andi metis no Fatu ali my TikTok ko réseau ngo ali my tani ndo laba ma pos Halima do kadire no babe ngen ko mum tani yande den do men mi den do Halima ko fami ko dum men jali rayno me wada ni mina sila wada do haray ko Halima wi ko bengan ko mortani en ko gonga yeji ka inde den hakkude yalla tani no ko mortani en ko smene an to ko me metis ko wadi on fier kai sa da woni fiere bugol metis ka Walla hande ko ittire ma on. dum juuti mo yalla Ayale photo bobo rando hankin ka restaurant ayale photo bobo rando hankin ka restaurant kanko e jum porto yalla mina ko menen contamini Aisha en ko menen contamini yi men metis de bouge kambe ko minen ka me heba metis way ko sante ko e mes bari e Halima woli konfi Mariama Touré yona Lyon kera mi ala golle sinar gol jodo do yar wawla ko bureau onni tinanela ari c'est le bureau donc c'est le bureau en fait le bureau du jugement. une question pour Fatimé le fait moi monter fio no ngame andama wolu le to windo men janga Jugement, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur TikTok, là, capable de woli video ande balle do mi do woli mugoli ngokku gor on tigi bi video ngebi 1 million 300 mi hari du ya une semaine dini 2 millions et 1700 euros ya wo win nani la hay wo merci Fatimé le après win di kado aidez moi remercier What
waddanale mano seeɗa e Fatou Nyelo ala kadi mbuuɗi ay so sino ko min vidéo ji maɗi yimɓe ɓe no yiɗi jenta goo quoi puisque an alimay TikTok o hara no foti mawɗo fami ka ɓeno so ɓetti o application to andi alibata fus ko menen ko ngari makko kimɓe garta men daara nawastara goɗɗum so na ɗi ko métise on meɗa yiiɗi ko ɓe yayi o men yara men sutena quoi c'est pas que ça vient dans le chinois on va décider de revendre somgo to yo perdude gasa wada so andina mimmi do fanno adopte de jiumbali mimmi do fanno mais pour le moment moda jaba mi do fala adopte on pas comme à no foti ami la yidi metisa mi fala elza do hebo mi nyanji on ko mimmi fala ka hebi ta do ya adopte non mimmi gani jidi so wada wa jida de jidi no mimmi wa no mimmi moda wa da kadi do araga wana do hebo moda wa da Aisa fala wonde ko hoore tigi on ɗon mo 16 ans 17 ans wonde manoki en heddagol manoki en yaagam mi gayni jiɗi min a 43 ans mi yiɓitata ɗo mi gayni ɗum ɗon miɗo o yaali yimɓe no ɗo ko réseau ji ɗo ɓe jombaka ha hande ɗon fota kayi ɗin goddiyoji juuɓe no ɗo hara ko juwo hara ɓe jonna hara ko juwo hayɓe mawnano tawa yendi ɗi waali no kaga ɓe bonino kagaɗo annayi waɗɓe dewle kati ma nayi hara tippotino ɓe bonino ara ko marko 20 ans 25 ara e fo ndara minna wodi noon ko rewɓe goo kañum kadi enɗiɗin ɗi yanayi heñan woodi woɓɓe goo hay sara ɓe nawiri hen enɗiɗin darato ali c'est dépend enɗi ma ɗin no tagira noon kadi he si muyinaka ɗo duwaga so tawi woni a jombaka taw a tippotali duwa daragol no woodi rewɓe goo enɗi ɗin andi hara ɓe fewtiri dow ni ɓen ɗon hay siɓe heeɓi ɓiɓɓe sappo enɗi ɗin yanata fou ayeɗo juwal koye mari 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans mi wondiri allah hara debbo naari yiya Aïcha santé bote ɗo gayno ɗo jiidi ɓay mo mari mo 20 ans hara mo mari gorejo maɓɓe ɓe darnama koye ɗon darnama ko Aïcha sibotoɗa accumantugol basayso ɗo sa inni bano menen meɗen yoori sukaɓen muynaka siɗi muynama ɗi jiiɓama tomtomde ɓen duuɗi siɗi yana ma ɗum fus wattaɓe menen min fijji amen menen min jiiɓaka non ɗum menen min contrôle hoore amen menen ɗiɓe gongol no aysa andi no woodi rewɓe goo kañum naturellement ɓe jandata ara ɓe bonno kono ɓe woni no manoki en ɗum kadi kono no woodi min jandata min biro janda awa tan faami haray tigi on ko effort mum wayni on no na esport ayi ko wattango yiila e ko ñamata ko ñameteji ɗin kadi tu vois ñama no woodi rewɓe goo hay ɓe yi ñamete on tum ɓe ñama hara ñama en ñamete on no bio naturel ɗi kadi bon hara na ñamgol ko ñaami o wadde nini ko aray no moƴƴi kadi woni wadde hara waɗa sport kadi goɗɗum ɓesɗari o gayni debama wayso an no haalimare o gayni debaji bonni o ronki o ari kayda men gayni no ari men gaynade ari miɗo falama invotude an e haali balde on ar waɗen 31 décembre suisse ga ali balde biro an hari o majji mi yiɗa yiide mo de balde ba mi yimo hayno mo monna Aïcha woni haalama 2025 ko min nakkarama andi miɗo jonnimo ɗo secret chéri makko no sodanimo otowal kesal no sodanimo meuble ji ɗin fof ka suudu toon o ari no o témoigné onni yomi jonnu rewɓe ɓe onni no remercie gorlanko ko mi jonnimo on secret donc onni merci min ñawa Allah jarama année 2025 mawɗo Amérique ɗo ɓe hawjide hay année o natal oto menen ɓe hawji nani ɓe hawji ɗo toro ɓe hawji de secret on min kadi mi ndara ko soron kala année 2025 walla ayi ka vert wal couleur violet wal spécial ayi ka secret santé bote a waɗanalam min kadi secret on Aïssa min kadi no faala debbo sonnalan ɗo Bentley wal ma ɗum bugati voilà nono worɓe ɓen on hendi ka secret on ko onno marché moƴƴanami men e rewɓe ɓen ɓay ko fiyon ayo ko onon rewɓen tun doit profitude menen men profitata andi jaka an no jaka o moƴƴa o secret ko gorko salanta ko ɓeygu mum c'est tout ko gorko salanta ko ɓeygu mum ɗum ɗon so memi ɗum ɗo memi ka ɓandu ma haray ko ɗon woni ton ñama jooɗo ara o jooɗike few o jama e yaga koyɗe haɗa ɗon ko ñama daro ɗon no woodi noon to ɓe ɗum nangata koye
non sa gas goɗɗo jonnala si ɓingo hara la yiɗi on tigi vrai taga sa jonnala ñaami jooɗo ara koyan ha suudu a jonnalɗum fata so memi makko innata woyi nenan jara woyi oh mon dieu koɗo minnuma o faademe wallireme raɓɓe nokka rewɓe non non ɗum ɗon sa utilise e taw hara mawdi maɗa no mari moyen na na kato to wujjoy so ala na forcé a ɗaɓɓa e gorko marɗo moyen ara koyo wujjoy koye ɓe piyama marɗo moyen ko en gardi on sa yiɗni ko suudu sa yiɗni ko matérialiste mo onon menen si kala ko marɓe mumen ɓeddu menen miskinuɓe ɓen noon ko onno men warrata andi onon ko onon woni sokkude onno matérialiste yakale jiwɓe menen koɗe men mais bari Aïcha bien expliqué o innuma woko gorko marɗo moyen andi sa ala moyen hara yawi woni wartona jonnamo wonkimaki nani voilà donc c'est bien précisé c'est ala moyen faut même pas jouer sinara o fama c'est pour les caviar c'est pour les caviar non menen de ko debbo dépensa ɗo men yiɗi bon menen mi dépensata non ande kadi ala ɗaɓɓude debbo ɓay ko portoyi joom mbuɗa portoyiɗa sina Aïssa oya kam nonno halima kay no ɗaɓɓitalan tum mais suuɗarima ara ɗaɓɓitalan wala joni goy pas pour les yugo c'est pour les caviar joni joni debbo a yiyata gorko no yusa debbo ɗum ko hari roɓɓe joƴi da hay ɓaale on si joƴi haray portoɓen kamɓe kon to voilà no porto joƴino neeɗi porto no andi yiɗuɗo ɗum no andi yiɗuɗo ɗum fi kaydi no andi yiɗinkiniɗo ɗum jokkuɗo ɗum fiyentere ɓe feeta porto no timmitis joni ɓe wini hakki ko ɓaɗe ɗum deɗiɗi ɓe ndaaro sifa Aïcha santé bote ɗo mo jomminiri e porto ando la même chose min naalo yewtay fo mais deux fois hara ni on expliqueneɓe un peu no coutume piji feƴƴayɗi nima tu vois un peu à travers ça ɓe anda ɓe aɗa toɗɗo o truc africain et tout donc ɓe ala hande fo joni porto ñangay komiɗa porto komiɗa sikko portojo no komiɗi ko woni komojo wallahi billahi non menen men wolta goɗɗum sina ɗum si men wowli o innayi men manta ɓe woni ɓay meɗen wondema heɓiɗa e pinal yagal e tout ça la ko enen si tawi fini min wonduno komi wonduno e porto janggo pet wono 25 ans ni ko feƴƴi ɓe innayno no a yi ha hande wonno portoje e ɓaleje no nawyiɗi ɗo ko ni e ni ko honno ɓe jokki tan ko fi mbaldi ko fi ɗen foori ko ɗino ƴawno jippori duuɓi joni duuɓi 25 meɗen ɗumanni a mes bari ko machine wil molanaji nani riba tunno riba julɓe nde ɗo ko nano ɗo dow heɓi hande 2 semaine timmini anda ko ɗum nde riba tunde riba ndeɗo andari bugorgita anda ko wonde mi Allah waɗi jam amina Allah yo hetto e jam moƴƴere no beni ɗina sabaɗe heɓi heɓi e mois ka jango ɓay un mois goɗɗo anda andi bete min goyna ko ɓe jogui makko mais hara ɗe gandi ko wonnumo joguira ko honto woni ça va soko kakko do a wadde o waɗa ngo ɓayare ko kanko ɗaɓɓi janggo mi waɗa e live mi arani holla yimɓe ɗo komi wakkilani kumpa e kum mbuuɗi andi o bonni ɗo non faut pas montrer ça ta hoɗi andi yimɓe ɓen kaybi ko kanko en fait ko woni heɓde kon il le mérite en fait gila avril hara no huɗade yino lagino merci non ta hoɗi ono ɓayo nonta mi anda wiɗa e wolgol fi makko non mi wata partage de astuce on secret am mi partage chaque fois je veux aller de l'avant fiyami ko fi la ɓawre à chaque fois miɗo faala fokkiti miɗo mari décision ko ñeelo trace talam ñeelo yam toujours c'est que ñeelo e bonna e feere yam toujours no yurmi ha oɗo jiɓi yammiɗo ko wonnumi wato mo ɓeyni heɓe piji ɗin tawata ko on noon seke ko sifa ñeelo e Allah ko non Aïcha andi goɗɗo choisissata famille ñeelo komin nene goto Aïcha ñeelo komin nene goto kono min yayi des choses hay kanko mi wonantano yommuma wona fislan hutimo de mais c'était pour mon bien sécurité yan on fiyo Allah sortañemo a faami a anday ɓe a suɓay mo yewtida mo naɓidata mo mo anyway ko mina kamata hollu fuyi ɗumanno tum fani ko ɓeyni heɓe piji ɗin fof mo ɓeyni yimɓe ɓe yaa jooɗo to andi faatu an kadi a fuɗɗi neɓude an kadi Europe ga seeɗa andi Europe ga mene enen yaltuɓe ɓen se ngari ga kadi ko ɓuri kon aray ɓe wonuɓe ko men sa haddi 1 franc iɓe habbi 2 franc sa haddi 100 euro ɓe habbi onno 200 euro sa haddi 1000 ɓe habbi kamɓe tigi on ko addu tun ineteɗa
ay kala non sengo mabbe fustu manata ko sa tewti kebe ala wata woni gumba mada akar côté ngelo gene budi financement duma non par exemple mi ala un problème makko janke min nene goto be ambe ngi dura mi suudabe ko mi mari kon fi on non vala non mi suudabe be mari accès e ko fo ok problème ngelo yo ngi am ni hunda wotere pet o sendi nyirage be ganyo ona nan pala sini on lima do gorebe ngelo no mari gorejo do snap ko TikTok no doni ko il est militaire français o e ti passeport ma ko ango wonno ko ampa e kunku wonno wana on ko nyando yaltayno o ara ora Morocco ara jondiro don hari Morocco ko debi tun ko be fuɗɗi traversing 30 millions maintenant ittugol kadi Conakry don ara Morocco on lan 12 millions frais makko biye e ko wonata don woni 42 millions min ngele joni ange ogoroje ma do snop pay kun bise mo wadi honnun do si snop sida ga windi do ko nya wadda ko TikTok do windi do sida do mi hala ni ngele mi wo kanko suko e ndiam o lumba to yale wo ndiam ko wondi mo ndiam ko dan warta bo go dan o salli do lo aba mi no ya tami no to pay kun ye ay kanko o ye kadi min mo keti okay hidayade si aye ila gandu go ton si agenti kelam ajabi ko minima aye hi onno mo wallate kon nan tu faminani min mo bayo hewti il a raison no dongi mo mari gonga do hakko ne ngalla mo mari go min mi do mari fay ko min ni rawe feɗɗiro rewri koy don min tigi min no sita min no mi walli to tobe ina ukkagol ko ndiyam be suudi be lumbi tigiti on be ukki ko ndiyam ko baybe naati be ni tigiti on mi fubbike mi naati so sube mayno don yimbe be fammi fop ko en non tigiti gon ko min jonni be ambudi fi yo be aru be lutta ko ndiyam opposite mi monani no be modja kono ala fem tay fo ko on ti accepta baydi joni Allah wadi be lumbi dum 2017 wadi ko 2017 hari la hebi pay ko ngankundo un mois fetti tum minni okay pay ko on non gorejo makko yehi ayo yehi rewti Espagne do laba mi hollindiri mo jonde go on melani mo ƴetti mo nabi mo hay ɓen makko no ɗon o are ɓen makko are go ɓen mo waɗi gise madame gise o immi o ari o yehi France ton o jenti ko on joni ɗon yetimo kon fof hande il est français mo mari passeport makko mo ko armé parce que kanko nana ya hande o yeddalla koko an o wonno ko suudu an ko menen wonduno kono ngeloy nanata goreɓe ngeloy wonɓe ɓen ko an fof hande yeyi oyam ɓeyano Canada siko ngeloy kam nanata ngeloy ara goreɓe makko ɓe fawti ɓe oppol ngeloy no mari probléme miɓe jiɓi andude koye sake ko sifa ngeloy en hay so heɓanoka ɓiɓɓe gono toon hay sa heɓan par ce que sa heɓi ɓiɗo taw nanamtama probléme jiɗi men marɗin fof ko saabu Ousmane Ngeloy joni menen sadaka babe ngan on no hewti ko le 1er janvier ɓe feƴƴini chaque année le 25 famille o yahay e Ngeloy ɓe wona toon ha le 5 ɓe arta waɗugol sadakaji e toraleji Allah kanko chaque o hikka ɗo kanko fayda hitande kala hare ko probléme makko ɗum yana e hara ko fi makko na wolede hara peggiɗi no okkondiran men angal nani makko ton minnin o wata ƴettum wata innuda yaade ala yaade no dango mi holla parce que dandi e anda no ta hollo no fatu tekkuɗa andi algasimu o kumpay ko jeeno ko pas ndaru fama on kañum kadi o arno fubbi kono sikki o mayno ko nder no mi hollirta jango subhanallah di pas a fatu ok joni hino ɗo ko on ɗum yoni hollirde ko on ɗum ɓe nangirimo par ce que ɓe sikki Ngeloy yalta mi holla ɓe awa komo an ɓe anda woni Ngeloy si Ngeloy yaltayne mi holla ɓe kaydiji ɗo mi waɗani Ngeloy ɗum yoɓi ɗo 7000 $ avocat mo waɗi ko watte kon fof Ngeloy sali yaade naata yara mi holla ɓe min naɓe awa o no ma faalaɗo yaade mo faalamo yaade hareno yeyno nomi yaltiri noon lagina ko noon o yaltirayno mi yaltini himɓe lagina ɗo ngol laawol ngol mi rewi laawol goo kadi ñammiɗo mari laawol gol ni plus proche goɗɗon no yaawi fi e pays ngo nga rewray ɗo goɗɗo hayyatama motoru yattama naɓama ya ambal koɗa yalta leydi ko honɗum haɗi o nana honɗum haɗi kumpay ɗum jantonan
mi sikki tun ko ɓe bloquirimo ɗo koko ɓe woni nande kon chaque fois himo menace mo inna o yalta e lendin ɓe sikka so yalti ñande ɓe attito ɓe nangi mo parce que mo waɗi vidéo le même jour ɓe hakkitimo après le lendemain e 14 heures ñande kadi o nanga waɗi vidéo on mo yaltude lendi mo yaltini passeport makko on harile mi yeytike mo si mi migitike fiŋelo ene mi wondiri allah ko sake komi toroto allah koyo min joni allah o ƴetti tan o het andi piji gon to si mi maayi joni ñeelo yadi mi wuura ko billahi gasa o newo to na he jajam darotono fiyango wodaka joni de lammari mi ñiraw nene goto bako semer do sokka juuɗe kanko mo andi mo mari famille wottuma ko tawi ko kanko mari probléme ɗo ni goto emen wala yewtude mo woni to goto tuggimmo kanko lema wayno wadde démarche ñeelo e tigi piji wona ɗa andi mo kaɗa andi mi ñangan ka donc ɓay tunum noon no naati ko ɗaɗi makko mo andi on ɗon no boni on ɗon faalaka on ɗon haaji wakso wala e goɗɗo on ɗon ko andi wo ko hoore mum ko billahi piiji goo somo faala wadde so anditi ko on noon wonta ɗum on actinaɗa parce que si waɗi joni mi wodaka o heƴe o hoƴodirta nen makko hetta mo hedditiɓe ngel tan konan hitande kala hiɗa soñjude nene goto e maɗen nda soñjude baɗo goto min moƴƴare jeeta to ɓiɓɓe baaba en ha wuruɓe selli ke min ko ngeeloy waɗilan ko komi woni e ɗi réseau ji min no te yaw rpg jooɗo hiɓitoɗa deɓɓina yalta ñiyaf dg kono te yaw o wi gattimi jokkimo soko mi haɓɓito ko yewomi iwtira e ɓawa makko fi tun to erreur waɗa ɓayɗan andi ala wonɗo bettojo ngeeloy sa simminanike mo no laaɓiri reedu noon kanko manɗi fof ko non wayri anda hande himɓe ɓen ɓe jalantera ɓe faalama warde ma ko onno mi waɗa par ce que mi andi a réalise a réussisi a gayni wotuma tawi yimɓe ɓe ganda ko onnumi hay miiɗiɗa so tawi tunga waɗi ɗarno mi yaltude guina mi ari ɗo somi haalano ɗum goɗɗo mi suuɗi mi jokki aajo am marsatano asikono somi haalano ɗum goɗɗo marsayno mi yalti mi ari ko mi ari kadi mi woni ɗo 2 semaines mbiɗa wawno arde ɗo mi jooɗo ɗaare ɗo ñeelo sake ñeeloy wata marde fus o waɗa piji ɗin pagga hay bari waytuɗo probléme makko on ko kanko esuni o ɓay tun wandi o esumino mo kanko anayi andinmo goɗɗum kanko o perday toujours ses combats et ce qui fait mal o perdinalan combat ji ammi simi megitigi e fi ñeeloy sago sila marnoɗo goggo daɓɓumi sake mi wona e sabu ñeeloy aduna e laakara hera mi ala moƴƴere par ce que ko min tigi ɗo e goɗɗo arde ko min tigi joɗɗinano ko ɓurta dok kara noon mi ala ko mi hoota laakara simi migiti ko firɗeɗo monemo mi wonda taw monono mi wara taw ko ɗum waɗi hay mi yaagolle par ce que lan hunde to mi yaltu ɗo mi waɗa masibo e laawol mar je préfére mi wona ko suudu ɗo mi deƴƴita ha otan ɗo feƴa par ce que min ɗan hannde ko mi ɓerde hannde c'est que je ressens na ɓenɗo mi monani ko kanko mi monani par ce que o nanata exposade sugu ɗum ɗon waɗa vidéo ji mo andi déjà pays ka woni ɗo andi des fois kantina wadde piiji ɗin aɗuwa miijitade famille ma on voilà miijitoɗa ɗi famille ma on ko on toon ɗaɓe wadde si a waɗiɓe par ce que hande senda tan janggo senda tan fo mone on fo hiɗa ɗumanade en fait no feƴƴude e ma a wata wadde semblant a wata ende mifatama allah lagine miñangan pay ko wonkum kun canada ko tunisie atori o waɗi ton 6 ans o yiɗon mo yehi france o waɗi 2 ans o yiɗon mo canada ko 3e année makko onni canada kala ko watta o landoto lan kala ko mumlo waɗa ko ɗum o watta o yaali lorna mum a faami kanko ngeeloy aduna kanko ngeeloy ala noon kadi mo yawi haala mum yewtilan min si nanimɓe no enna fatou gira fullo merci chéri mi appel ji maɗen e beaucoup ma merci vraiment kono mi wona bien quoi sincèrement enen no ɗon noddalan paralan wullude par ce que simi wullali mi yaltinamon e wonɗo yaɓo c'est normal aussi non ko ɗum waɗi mi ala wullude yeeso mom mais ga mi wulla e fiyo mon e wonnoge an yo yaltoyawa to mi waɗi to sake to mi wonu sago gaño to ñeelo wonu mi wona sago gaño kanko tuma mi fokkiti dowo ko kanko mi ɓatalan sertanmi koɗɗe ko fiyamɓe nangiri mom joni ɗo simi dartaki simi inni ɗo sake mi seedi ɓe na a hino kanko à chaque fois Lamine c'est un ami à moi. Bien sûr, Lamine andi on non. Comme non pas qu'on nana paye arabe. 6 ans. Tunisie, le gangude. Hande. O me menana le même problème. Nene a not dem au Canada. Be na no dim nyama fatu. No kono o jatta sik moy jam. Min na hulu bone bitte mom non foko don hulu bone on. Ko l'école ko sodu. Wala groupe, wala gore. Ko Quran makko, dina makko ko mo jandi ha mai. Mo yidi ay mo tu ya no radina o makko min non non to ma ko fi on non
c'est à cause de toi. Oui, je sais, c'est à cause de moi. Parce que les Saria là, si ça pas Saria, nous John and lady la Saria. Voilà, ma poste l'ende Saria là. Comme kala ko fala, c'est que yiruda, ayida ko ya wonde ma e hore haraida. Ouais. Nous n'avons pas got do avantala, bi yande no do. Lam protège famille ngo. Got anda hombo ni ne angin go ni no do ne sina famille amengo goto anda be anda contacter goto be higi be wadi doy be tagiti goto wata inude hino don seke fusu wata no be hebude ko don falsman mi nyangam kumpay kun kanada nyande ngelo yalta no lagine o yatuma ado be nangude ni wondri alla be nangata no ngelo halima meden ko telephone mi nyamat ko mi nyangam kanada e gore do mi nyangam on d'abord hadi la nak mo suudi mo ko ya mo nodda juube den hara tawa mo ton ay ko Canada wayne tu fas ke and ko non to fa men ne amba wo mi fala ka be wara fami gore de ambe nan ila jetti nyelo da yeda suudo mo ko gore jangon nyelo no noddu de juube yo be ngarbe arde be yida ton nyelo juube no arde jonna wo an da suudi hakko le mal nyelo reno ki to nyelo yara na alla reno no nyelo hara no nyelo ma yino nedi alla non no yidi magoy dandi ko fekki zero kore do ya hayno dandi ko dum saber kader yomba wanno haw nanga dandi ko mouvement zero kore be falno yo yaw andi alla no yidi mo gonga ba alla no yidi mo ko ya ha alla no yidi mo ko ma yenu la ilaha illallah muhammad la ko himbe may kon so mayno don kadi betere alhamdulillah kadi wa astaghfirullah kadi so mayno bayo maya écoute moi hare ça va mais imagine jango be organise be dum be yuda don fop ya ha justice e fo mabbe be répondre. Il y a eu plus de 300 morts. 300 morts. À ce coup de hi. Nyelo à ce coup de dada eno dum. O ya ha no procès. Ba yalla no yidi mo ko dum no dir no mo kader. Ko fi yobe yobe ada di movement ji ba yo hala ni la milia wi ananata. Kay da balle la ngenti vokola minni. Minni mo de ballo do har ko dum minni aya wi ananata. Ni yalla ko to hinno da. Billahi wallahi. Hay hekki anki la ngentade on vocal. C'est que moni na goddo moni na ma menen mo gome mai menen famio yelo mo go wari men problem ji ko kanko tungan nay kanko ngallo so hetti ke o wattaila alla tawa modu ko aéroport mi nyanga me donc tungo ngino mo ngelo yantu commissaire be ben fo habboysa commissaire be ben nyande be fo parle changeaka ko commissaire be alpha konde be tay ko wakka mo nangure o inni ngelo be noddi la min be susal noddude ngelo fiyanka to nange be ya dumaji ton be noddi la min innu ngelo oto anno gari ko piste ko aéroport yo yaw ton to yaru baaw ton o yaru ko piste ton o jaba ko oto andal yantina mo habbo kadi taw hasi e baddo uttiro yalta mi nodda ko téléphone mi wondri yalla enforcement ni simo wada dum wata Allah hollumo to Allah hollumo nula do nyande jango woko sotto jaba ko avion wo ma be nangamo kompay kun no mari felle tande goddo Ousmane ngelo no bewi seke na hay bewre ko felli tande o mari parce que bewdo walla solay bewre nen mais felli tande de kompay ko mari ko mi anda konto o tipo tamo wawno yamti gedo ya simo fala se Lyon ma dum Sénégal ma mali o kilange di problème di fon mi la ngandi ko onno mi sortori honno yardo ha sab makko kanko parce que min ko sabu Alpha Ousmane tension nga jippido fi yafde parce que la ministre bi continue no attaque borbe do be nandira no mo lagina ton ay la ngandi mo ton o rena ko fala ka yaltude j'ai renversé la tendance mais je suis min la idi politique min ko mi do mawlo min be ngan ko ba tala pare be bi 60 donc comme mi do mawlo la do pos voilà e har la noti be ngan me be wondi men serita gore bi mabbe ko wana mi jentoto min ko mi pay ko kono makko bana yidi jente gol min ha hande do lotade mi da jentade en même temps ay tan manalo ay no lo mi da lotade mi da jentade en même temps mi yalti après mi yewta ma do ma yo problème wala okay non kala ko me halali kum pay kun nana ta Alpha Ousmane he goddo togay ganyo mum hay burna do tagede nulaaro makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam do doguno ebe mabbe si ayida lando ko ya mefio reno da makko si laamu wela tama reno e laamu go ko kamari ko perda yeso laamu ben ni nyande ne justice no wada si tay woni anga lutti yemu ko am perde mawbe ma perdi ko Allah do la gara no ngare da mari moƴƴere ni me nyelo ina na tahalila
Nielo c'est que si mi migiti ka fi nielo mi fanantama quarta ko ando après mi toro alla min alla tawadan mi sikkano ko mi gagno hore en fait parce que warta warugol hore mum ko gagno hore mum hala ma ya to ya alla honto konto wala to c'est que moné mum mi mario mi alano mi c'est que moné mum mi mona na ke goy goddo ko moné Alpha Ousmane ko tan ko onanata ay ko nanata men sonji men o letti men surtout men o tampinina parce que biro ando yana e tundo la ngandi ko ni himbe bon bende ton e nene nana wadu sabu wala wada sabu fure bemma an wadu ak janto ko don maalande ko nyannana be hombo je sais pas je peux même pas t'expliquer an tuwa fo ni nare tay go combat politique ni nare tay ko parce que mi wala ta to mi futti dekolu gole combat politique ko o factu de mo lay tira e mu hari le ona hudado halima o loti benga o nyammini benga o danki benga ko bibbe no gaye njetato wuru be mari kono ko kanko benga ko juude makko fekkina dum namu kala Allah no hudado ko fandisa benga ko danki be witti ege mabbe ngelo no laburedu no moƴƴi no okka no yurme ono wonbe jande do be gal lokkora on ko jalon jale ayono aduna no problem ay nawnare mayde tuno ka dambugal mo be Allah okkora on ko hilno don harana argol jala haalaji problem yimbe o hettay ko minatama ko ya wadu doy toujours jour toloda Allah yalla jonni to emmo no gasa ngal do si o arti o jojay tout simplement parce que dum do kadi no musi en fait tay chaque fois famille ma on no voilà ida tajinde be redu ido mati forcément ama pota wawata arrêtez de rire ici sinon je vais vous bloquer hein on kadi alla seda on ande mi wulluno do jallo ka kono sakkitorno dingonni ka arrêtez on fala continue jalle d'ailleurs ko do wato jalde bobo Nelo ina tati lang tampa. Nelo makko arda ko be o nyammini be o fawti be o rondi be o dépense be o oppori be o mais problème makko ngonanta. Ana ta Ousmane acca. Ana ta Ousmane wadu dum wada. Kanko tuni pisana no e nyamda go vocal. Hey tu fadande kondo. Me wacci dam yore anani. Me nami go borani. Me nyela ye itere ngam. Ko mi wadi ha on terrain babe nga ngokki me terrain ji soda dia 79 la yada da petit borgo ni dum taydi ngari mi manaji babe nga 2018 ada do fettindo ha mini be nga mini babe mini be mini di terrain ji do be ni ko ga mini me di do hal finale din ni be do men ni minna wonne bi de won gantale min parce que Allah dan bu si be fettini joni menen me yaanu e bambit mabbe ngin nay fi on ko bemma be wuno mengarali menganti dila 79 ha 2018 do beni no ko no do benno nundi ni na mo minni me bibbe to honno bibbe mabbe be beni problem ala bolani ha be Adama Jallo anga manu blo kama to parce que ka Bakor doko ande nani hakkunde nyalla ko fo kontu o no la fo kon mi bloqué afami no après mo dalla nga invitation me yewti don e tumi nge benga mi ala ni be mi landibe e noddi mo be mini joni nebe on wadi terrain ji nge disposition ngam mi ngelo me yana di me ngetta tout ça la ben la ngawa mi noddi ngelo be noddi be me yewti don nga mi noddi ngelo après ngelo immi yehi mi jetti buudi e auto mi joni be yaw ya terrain ji ngo yawo ko yide mobbe be yewta après me ndara ko no me watta ngelo immi yehi mi jetti buudi mi jonni mo o immi o yehi o hewti ko terrain ji di woni don
Teren kala mo ono yeide haraw hawjalo yeeno teren kala 2 milliards parce que ko market teren ngoni teren kala ko Conakry Conakry labe labe ko marché ko sare labe ok ko market donc du coup mo wawno yeide goto 2 milliards haraw hawja ok mo yehi yo yimmi bayo hewto yo yidi donc e himbe ben ton et tout ça waɗi kaydi jiɗi mi waɗi ɗuma on mbaɓe nga waɗi procuration on et tout woni joni ɓe waɗi ɗi disposition amen mene ɓeñen yaw ɗi hetti kaydi ji tumaji ɗi hetti min joni yo yeeyu terrain goto terrain makko min hay so yeyal kankon min millan fala wadde pâtisserie parce que hari labbe on sumanti pâtisserie moderne ala ton hara o biredi baguette ni hara ko biredi hara na taf pala on ton pâtisserie moderne non hara waɗa e moƴƴina e biredi o moƴƴina gâteau après waɗa androit kadi wano ɓe si himɓe a soodi gâteau hara ɓe mari espace ko ɓe waɗa anniversaire ji quoi ɗum ay tout ça là mi waɗi projet ɗon tum ɓayni la ngawa ɓay kunko yeyi ɓeya innimo noon ko ɓe oya innimo no faalaadi ɗiɗino ñelo yetaki la ñelo yeyi le dete sinnanimɓe ene na ñelo no yiɗi la min hara lankirɗaɓe ñelo yeyi le dete renkole wandinala o emmi o arti ñelo taƴilan suuɗilan si ñelo no dalan in some nandu ñelo no mari boɗu si ñelo woni 2 jours no dalilan seke anna mari neno goto ko simo mari probléme ko neno goto si ñelo waɗi 5 jours ono dalan to mi waɗu e ɗiɗi seke haray mo ñooli dala ñelo yeyi tere jiɗi mo arti jonda min no goɗɗo mission ina hompa mi noddamo nala ha to fabolam nottude ɗon joni habbolam ha woni noon ha no artiri noon ha min noyimo o arti kadi mi ala moyde o arti mi yo change yoto mi yo sodo e camion je ben après mi noddimo ala lande crochude wara ko dambugal o waɗa musique ko feƴƴa kumpay kum gorew makko snop ko seede harimo ko an osman minene snop asi o goreño mano timmi darimi no nodda o kara o yeyeyo eɗi terrain te en fait min ñam mi waɗi ko hakkilan ko terrain makko on tun o yeeyi jonno mbaw heeɓi mbuɗɗe par ce que milla gande ɓe jonninomo dorogo o yeyata terrain ngam on après mi katatanni ɗon ha mi andiri ton jakoɗi ɗiɗi non o yeeyi na goto min ok tawi mo ñawlilan 7 millions franc guinéen kadi 7 millions 2018 7 millions ɗum ko $1000 hari 7 millions hari ko $1000 franc keɓɗuma o tawi ko $1000 mi jonnimo ɗum haw 7 millions min yo joni taw yo walla mi yetta mbuuɗi an nden fiyo mi yettu ɗin ko piiro waɗi halima min piiru fiyo mi yettu mbuuɗi an nden mi ari mi ɗekande mi yeeyi ko amen mi tawimo toon ɗum nene kamɓani oddita konu o yiila ngara tungo dogi o dogi o jippita o dogi wari o tawi baabe ngal o feni okkiliri men baabe o gandi konno ɓengal naya wolu fi makko o feni toon mi ari tum baabe ngal o hee konno waɗi jar was o inni ɓengal lanarde mi piyamo ma mi wat ganda ɗo konno ari golla e ɓengal hari no jooɗi ko terrasse ɓennide dari ɓeni ko honno falɗamo wadde min ni on bo ɓenni Alpha Ousmane min nayi foy min mo duwala mbuuɗi yo jonni tan ɓenni tere jiɗi ko min inno hokkima mi firti o yeeyiɗi ko kanko joyi min ok probléme wala min joni ne ɓiɗɗo mango yo jon tan 7 millions mo duwala ɓen na fene fu sodo wakama min landemo ɗon on nola ñawlimo ɗum ɗon ɓen nawa artir ɗon mbuuɗi makko ɗin jonna lande ɗo o yew ƴetti 7 millions o o ari min gari ko jonnatala kañ seekimo bantata min hukkodiri baɓega ƴetti tuggorru mum ko kanko ɓe jingania ɓe jokku tuggorru maɓɓe ɗum ɓe arta suppugollam tug après ana kanko woni tola jon o e tola jon to ko min e makko ekkodiri gonga mami anda min e makko ekkodiri na kanko woni tola Toi, ville Carrefour là, en fait, tu connais même pas la famille dont tu parles, famille One là. Il faut aller te renseigner de cette famille One dont tu parles là. Je suis qui et quoi dans cette famille? Je parle seulement, tu parles, tu ne connais rien, absolument rien de cette famille. Andi Fatou, mi fala ma innu de. Voilà. Aïcha bom la ni to do go hala. Afami halima me woni don. Mi yetti, o yetti mbuuri de, mi yetti mbuuri me woni don men taƴoni do taƴila mi taƴi o me woni don ha nyande go mo yude bambe to
mi andamo yaade honto hol waɗi accident nga pewlutta moto wari winma yo leɓi suudu himɓe o naati e nder kuuro na naati o yew ligo suudu ɓeyan ɗum afa sondu o wattirno ɗum suudu 700 million du darnira Allah ɗaraki a oto lanni ɗo min ma ɗo yiya to wota e ƴaka ko Allah faadimo afaami ene kono min ɗum mettani o yeyi ɗo ɗum feƴƴi koye pay koye nawatanani halima fiyalla mbitanan o ɓi solijo wonɗo lan yennude ɗo ko nene mayna mamare ɓi soltere randilam ɗum kombo on noon inde nde ko ɗum wattami ya makka lan fof ketuno makka kono mi yata par ce que mami ara mi on woni inde nden Fatou ana mo dow ga o ɓi soltera ɗum o kayɓe tumɓe mono on woni inde makko nde mi yaali inde nden blokirano mi reɓi jaboto ɓe kene ɓe andi lan mi aray mi eno ɗo waya ko mi heefirta par ce que on ɗon hay juɗɗe laɓɓinta ko mameɗo wayaji ɗum mi sirta mi hande laaɓa a faami après ɗum ɗon waɗi wala kono ɗum waɗala ayi ɗum ɗon ko 2018 ga ou 2019 le premier ɓengan feƴƴini woni 2020 min woni ɗon min continue min miɗo haɓɓiti goɗɗum waddatala genene gotoɓe am ɓen a faami woni ɗon ha 2021 no nangirani fof yi komi jerdi kon ɗum wonanɗo e woɓɓe a sukkuɗo ɓe tefayno e ɗuma kono min miɗo décide fii goɗɗum waddatala min komi toroto ñan Allah to Allah hokkoran mbuuɗi jawdi ko tata mi añanayde nene gotoɓe am mi walla suuɗan ndin jawdi mais c'est compliqué le cas de l'islam c'est très compliqué courage nani vale sista esa ittuni to o yaw liɓu ndu foppumayre yawlanmi wowla ça fait 1 heure miɗa habbi maɗo yawo non ko ɓenon min haalande ɗo abbe o maya o yew liɓi suudu ɓeya ngorkotoro cuuɗi neegudu landudu suudu ndu foppu mayre tay noon aara e tappugol ndu fof ndu yowti o yew darniti on pamino bamɓe to ɗama innude Fatou bonde yahon Fatou ko ɓeyni heɓaɗiji ɗi fof ko Allah protégé miñam maɗa gonga ko innoɗa kon so nanggano ka o yahayno to a faami o yahayno de ɗum ɗo aɗo hay ɗum ɗo andi de ñande mi wonna e vidéo minni ɓe Allah yiɗi ɓe fof yaltiniɓe lagine maɗum ɓe nanggama ɓe protégama par ce que wona fonike mange wona selludane ɓenɗo fof ɓe yalti lagine si awrino hara yiɓe ka leydi ɗon noon ipiñi ɗo fof faweteno e hoore maɓɓe a faami ko feƴƴino ɗo ko donc Allah nangi ɓe protégé ɓe ɗo noon ɓe mara goto mo ɓe accuse hande kadi andi pijiɗi yiltitike contre maɓɓe kamɓe ɓen dimo manji kamɓe ɓe waɗi yiltitike contre maɓɓe ɓe heeɓi ko 28 septembre ɗo heɓano a faami donc Allah protégé miñam ma donc weltano Allah wlan ɗon par ce que d'un côté ko innoɗa